Danas ćemo razgovarati o jednoj temi koju sam nazvao Zakon Božijeg carstva. Braći i sestre, kao što znamo iz ovog života, svako carstvo na ovom svijetu ili svaka vladavina ili svaka vlast ima svoj sistem upravljanja u tom carstvu, vladavini u toj državi. Naravno, taj sistem upravljanja je kroz zakone koji regulišu život u tom carstvu, u tom društvu. Znači, jednostavno, potrebno je da svaka vlast, svaka vladavina, naravno, ima svoj sistem. Jer jednostavno, društvo koje postoji mora da postoji u nekom redu, harmoniji, jednostavno mora biti regulisan život. Naravno, tako i u ovom svijetu, a tako i kod Boga. Naravno, u ovom svijetu postoje različiti sistemi upravljanja. Znate, imamo demokratije, imamo monarhije, imamo republike, imamo puno nekih sistema vladavine. Međutim, svi ti sistemi vladavine su regulisani naravno kroz zakone. Imate ustav, naravno to je kao vrhovni zakon i naravno postoje drugi zakoni nižeg reda koji su usklađeni sa tim ustavom. Naravno, taj ustav i ti zakoni regulišu život u toj državi i u tom društvu. Braći i sestre, isto tako je naravno i kod Boga. U suštini, znači svako carstvo, mogli bismo reći, svaka vladavina ima svoj sistem upravljanja, naravno koji je zasnovan na zakonima. Isto tako, braći i sestre, i kod Boga. Vidite, u Starom zavjetu Bog je naravno uspostavio sistem upravljanja svojim narodom, ali na ovozemaljski način. Pazite, zato što u Starom zavjetu još nije bilo došlo Božje carstvo. I naravno Bog je upravljao svojim narodom, ali na ovozemaljski način. Naravno, kroz zakon. Vidite sad, u Starom zavjetu imali ste Božji narod Izrael, koji je imao zakon. Naravno, taj zakon je puno toga obuhvatao. Imali ste 10 zapovijesti plus ostale zakone. Vidite, ti zakoni, ili Tora, ajde da kažem, su regulisali moralnost, regulisali su, da kažem, građansku, društvenu, socijalnu pravdu i međusobne odnose. Naravno, regulisali su, da kažem, red u društvu, u smislu da se obuzda zlo i tako dalje. Naravno, ti zakoni su se bavili očuvanjem i zdravlja naroda, religioznošću, obrazovanjem ljudi i tako dalje. I naravno, Bog je taj sistem zakona koristio u Starom zavjetu. I vjerujte mi, braći i sestre, prije nekoliko hiljada godina taj sistem zakona koji je Bog dao da upravlja Izraelom je bio najbolji mogući, najbolji sistem bio na ovoj zemlji. Međutim, braći i sestre, taj sistem je bio ovozemaljski. Znači, zašto? Regulisan je na osnovu takozvanih spoljašnjih zakona, jer tako funkcioniše ovaj svijet, kao što sam rekao na početku, na osnovu zakona koji regulišu život, ali ti zakoni su spoljašnji. Isto tako, ovaj zakon ili Tora, koji obuhvata više tih zakona, moralni, građanski, zdravstveni i drugi i tako dalje, oni su regulisali život Božjeg naroda Izraela, ali na ovozemaljski način, na spoljašnji način, braći i sestre. Međutim, to nije bila konačna Božja volja. I to nije zakon, pravi zakon Božjeg carstva, kako je regulisan život u Božjem carstvu. Nego i u Starom zavjetu, da kažem, Bog je na ovozemaljski način upravljao svojim narodom. Kroz zakon koji je bio spoljašnji, koji je na spoljašnji način uticao na njegov narod. Međutim, braći i sestre, od Pedesetnice Bog je uspostavio svoje carstvo na zemlji. Od Pedesetnice imamo Božje duhovno carstvo na zemlji, čiji je car Isus Hrist. U Kološanima 1. glava 12 do 13 ovako piše: i upućujući zahvale Otcu, koji nas je učinio dostojnima da dobijemo udio u nasljedstvu svetih u svetosti. On nas je, slušajte, izbavio iz vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo svog voljenog sina. Znači, kraljevstvo i carstvo zavisi koju riječ upotrebljavamo. Znači, mi smo, braći i sestri, mi koji smo primili Hrista, naravno, koji smo nanovo rođeni u Hristu, koji smo kršteni Hristovim duhom, mi smo prenijeti u kraljevstvo voljenog sina. Sad je Isus naš car u Božje ime. I to je Božje carstvo na zemlji. Božje carstvo na zemlji, braći i sestre, čine
vjerni u kojima Hrist živi. Zašto? Zato što Bog kroz Hrista živi u vjernima i tako je uspostavljeno Božje carstvo. I to je crkva, to je Hristovo tijelo. Znači, naravno, Hrist je glava, Hrist je car u Božje ime. Vidite, jer Božje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravednost i mir i radost u Svetom Duhu. Jer ko tako služi Hristu, služi Bogu, a i ljudi ga cijene. Rimljanima 14. glava 17 do 18. Znači, primanjem Svetog Duha, krštenjem Svetim Duhom, Bog i Isus dolaze da živi u nama. Međutim, braći i sestre, Bog kroz Hrista upravlja svime, pa tako i svojim narodom. I sad je Hrist u Božje ime naš car. Evo, rekli smo prije da nas je Bog prenio u kraljevstvo svog voljenog sina. I Isus Hrist je, braći i sestre, onima u kojima živi duhom postao i lični spasitelj, i gospod, i car, i poglavar, glava, vođa, utješitelj, učitelj, prvosveštenik. Sada, braći i sestre, važe drugačija pravila u Božjem carstvu. O tome želim danas da pričam. Kao što sam rekao, dakle, svako carstvo ili vladavina imaju svoj sistem upravljanja kroz zakone. I ti zakoni su spoljašnje prirode. Na spoljašnji način regulišu odnose u društvu, kroz razna pravila i instrukcije. Isto tako, braći i sestre, Bog je u jednom periodu istorije, kada je vodio svoj narod, Izrael, on im je dao na isti način zakone kojima je upravljao njima. Međutim, i to je bilo na ovozemaljski način, prema spoljašnjim pravilima i instrukcijama. Zašto je Bog to tada dao? Zato što još nije bilo došlo Božje carstvo na zemlji. Mora da dođe Božji sin na zemlji, da se utjelovi, da preokrene posljedice grijeha, da pobijedi Sotonu i da mu oduzme zemaljsko carstvo, da vrati carstvo koje Adam izgubio. Isus je to uradio. I na pedesetnici, braći i sestre, Isus je uspostavio Božje carstvo na zemlji i on je sad car Božjeg naroda. I zaista imamo Božje duhovno carstvo u kojem vlada Isus Hrist, sin Božji. I braći i sestre, u ovom Božjem carstvu od pedesetnice također postoji zakon, ali ne ovakvi zakoni koji su poznati ovdje u svijetu. Ne takvi zakoni, ne spoljašnji zakoni, čak i ne takvi zakoni koji su bili u Starom Zavjetu preko kojih je Bog upravljao Izraelu. Ovo je nešto veličanstveno i fantastično. Vidjet ćete, braći i sestre, ovo je nešto što se razlikuje od svih carstava. Znači, ovo Božje carstvo je dijametralno suprotno. Ovaj zakon u Božjem carstvu je dijametralno suprotan od svih zakona i to je najbolji zakon. I naravno treba obratiti pažnju na ovo što pričam, jer je vrlo bitno za nas lično, da mi kad primimo Hrista, kad postanemo sudioci Božjeg carstva, mi više ne funkcionišemo kao drugi ljudi. Ne funkcionišemo, braći i sestre, kao ostatak svijeta. Čak ne funkcionišemo kao što smo funkcionisali do tada ili dok smo bili starozavjetni hrišćani, nego na jedan potpuno nov način. Sad ću da pročitam jedan tekst u Luka 22. glava 29 do 30, da vidite kad je Isus pred svoju smrt sklapao savez, naravno sa svojim učenicima. Gledajte. Zato ja s vama sklapam, slušajte, braći i sestre, savez za kraljevstvo. Evo sad smo rekli, znači Bog je uspostavio kraljevstvo i carstvo na pedesetici i Isus je car. Ali vidite sad, ovo je uvod u to. Sad Isus sklapa savez za kraljevstvo. To je novi savez ili novi zavjet, braći i sestre. Novi savez ili novi zavjet je savez ili zavjet za kraljevstvo. Kroz novi zavjet se ulazi u Božje carstvo. To je ista stvar. Novi savez ili Božje carstvo, to je isto. Pazite, zato ja s vama sklapam savez za kraljevstvo, kao što je moj otac sa mnom sklopio savez. Da jedete i pijete za mojim stolom u mom kraljevstvu i da sjedite na prestolima i sudite nad 12 Izraelovih plemena. Kako Isus sklopio savez za kraljevstvo sa svojim učenicima, a onda i sa nama. Gledajte, tako je uzeo i čašu posle večeri i rekao, ova čaša predstavlja novi savez u krvi mojoj koja će se proliti za vas. Luka 22:20. Braći i sestre, novi savez koji je savez za kraljevstvo je u Isusovoj krvi. Znači, ko pije tu krv, braći i sestre, ulazi u novi savez sa Bogom kroz Hrista. I to je taj savez za kraljevstvo. Ali šta je ova krv? Kako mi pijemo ovu krv, braći? Mi znamo iz Biblije da ova krv u pravom duhovnom smislu označava život. Braći, kako mi pijemo Isusovu krv? Kako mi ulazimo u novi savez i u carstvo Božje kroz Isusovu krv?
primajući Isusov život. Bog nam je dao vječni život i taj život je u njegovom sinu. Ko ima sina ima život, a ko nema sina Božjeg nema život. 1. Jovanova 5. glava 11 do 12. Znači primanjem Isusovog života, Isusa u nama, mi ulazimo u novi savez za Bogom, a taj savez je savez za kraljevstvo, a počeli smo ovu priču, braći i sestre, da smo mi sad sudionici Božjeg carstva ili kraljevstva u kojem važe drugačiji zakoni nego u ovom svijetu. Ali kako se prima ovaj Hristov život? Ok, prihvatamo da se kroz Hristovu krv, a to je njegov život, ulazi u novi savez sa Bogom i ulazi u Božje carstvo. Ali kako se prima Hristov život? Tako što se prima Hristov duh. Zato što duh jednako život. Život je u duhu, braćo i sestre. Duh je taj koji daje život, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Jovan 6. glava 63. stih. Vidite, ulazak u Božje kraljevstvo ili ulazak u novi savez sa Bogom jeste da primimo Hrista. Da Hrist dođe u nas. Ali kako on dolazi u nama? On dolazi svojim duhom. I tako mi postajemo sudionici Božjeg carstva. I braćo i sestre, kad se primi ovaj Hristov život, Hristova krv ili Hristov duh, ne samo što ste sudionici Božjeg carstva, nego sad, braćo i sestre, za vas važe drugačija pravila, drugačiji zakoni. Vi više niste, da kažem, podložni zakonima kao ostali ljudi. Ne, jer imate sad cara koji vas vodi. Car je taj koji određuje koji zakon važi za vas. Naravno, u ovom svijetu carevi, predsjednici, parlamenti, razna druga, da kažem, tijela određuju zakone kojima se reguliše društvo. U Starom zavjetu, naravno, Bog je Izraelcima dao zakone koji su regulisali njihov život. Sad, braći i sestre, u Novom zavjetu ili u Božjem duhovnom carstvu, naravno, Bog je kroz Isusa odredio zakon po kojem mi treba da živimo i kako će on da reguliše odnose u Božjem carstvu. Naravno, i taj zakon Božjeg carstva je potpuno drugačiji od svih zakona. Naravno, i potpuno drugačiji od zakona kojim je Bog upravljao u Starom zavjetu. Pazite, u Rimljanima 8. glava 2. stih. Jer zakon duha života u Hristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Vidite, braći i sestre, koji je to zakon u Božjem carstvu? Ovaj zakon duha života u Hristu Isusu. Braći i sestre, to je Hristov duh ili Hristov život. To je zakon u Božjem carstvu. Znači, Božji narod sada, od kad je primio Hrista, više nije pod pisanim zakonom. Ne, braći i sestre. Ovo Božje kraljevstvo ili Božje carstvo je duhovno i mi smo sad pod duhovnim zakonom. A koji je to duhovni zakon? Zakon duha života u Hristu Isusu ili Hristov duh ili Hrist lično. Znači, braći i sestre, to je suština ove propovedi. Da je zakon u Božjem carstvu ili zakon na kojem je utemeljeno Božje carstvo ovdje na zemlji je Isusov duh ili Isus lično ili zakon duha života koji je Isusu Hristu. Znači, to je, da kažemo, veličanstvena, radosna vijest. Zašto? Zato što, braći i sestre, Božji narod više nije dužan ili obavezan bilo kakvom zakonu više, samo Isusu lično. On je sad taj car. Znači, kao što postoje, rekao sam, predsjednici, vladari, carevi, parlamenti i tako dalje, koji regulišu život u društvu, sada, braći i sestre, naš car reguliše naš život i naše odnose. I on je tačno rekao šta je to. A to je, on lično nas vodi. Znači, lično car je taj koji upravlja Božjim narodom. To vam je Božje carstvo. Da car upravlja narodom. I zakon u tom carstvu je zakon duha života. Car svojim duhom upravlja nama. Braći i sestre, kao što zakoni u ovom svijetu regulišu život u društvu, kao što je zakon u Starom zavjetu regulisao moralnost, regulisao građansku, socijalnu, društvenu pravdu, obuzdavao zlo, zavodio red, regulisao zdravlje, obrazovanje i sve drugo, religioznost u izraelskom društvu, sada, braći i sestre, ovaj zakon duha života u Hristu Isusu reguliše naš život. Hristov duhu u nama, braći i sestre, sad sve reguliše. Samo si njemu obavezan i podložan. Ajmo dalje da pročitamo neke tekstove. Znači, rekli smo da je ulazak u Božje carstvo, da je to u stvari novi savez sa Bogom. Znači, jer je taj savez za carstvo ili za kraljevstvo. Pazite, jedan
pasus u 2. Korinćanima 3. glava koji govori sada o nama koji smo u Novom savezu, a to je, rekli smo, savez za kraljevstvo. Neki uvodni tekst, 2. Korinćanima 3. glava 3. stih. Jer je očigledno da ste vi Hristovo pismo koje smo mi napisali svojom službom, koje nije napisano mastilom, nego duhom živog Boga. Ne na kamenim pločama, nego na pločama od mesa na srcima. Znači, nešto se mijenja sad. Znači, ranije je zakon bio napisan na kamenim pločama, a sad na našim srcima. Kako? Duhom živog Boga. Idemo dalje. 2. Korinćanima 3. glava 5 do 6. Obratimo pažnju. Ne smatramo da smo sami od sebe sposobni da išta učinimo, nego naša sposobnost dolazi od Boga. Slušajte, koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza. A šta je novi savez? Savez za kraljevstvo. Znači, da budemo sluge novog saveza, ne slova, nego duha, jer slovo ubija, a duh oživljuje. Braćo i sestre, vidite li? Znači, u novom savezu, ili u Božjem carstvu, ili kraljevstvu, sad važi ovaj zakon duha, ne više zakon slova. Ovo je mnogo važno zato što je povezano sa našim svakodnevnim duhovnim iskustvom, sa našim svakodnevnim hrišćanskim životom. Znači, hrišćani koji su primili Hrista, koji imaju duh Isusa Hrista, oni su sad pod zakonom duha života, to je Isus lično. On nas sad vodi, braćo i sestre, on reguliše sad i našu moralnost, i našu građansku, društvenu, socijalnu pravdu, da kažem. On sad obuzdava zlo, on, da kažem, zavodi red, on se bavi našim zdravljem, i našim religioznošću, i našim obrazovanjem. To je sve ono što je regulisao zakon u Starom Zavetu. Sad to radi Hrist, ali na jednom višem nivou, braćo i sestre. Znači, ovaj novi savez ili savez za carstvo je nešto veličanstveno i u njemu važi zakon duha života koji je Isusu Hristu. Zašto? Jer slovo ubija, a duh oživljuje. U nastavku, ali ako je služba smrti, čija su slova bila ugravirana u kamenu, znači ovo se misli na 10 zapovesti, nastala u slavi, tako da Izraelovi sinovi nisu mogli netremice da gledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica dokle ne iščezne, zar neće onda služba duha biti još slavnija? Nekad taj zakon je bio slavan, ali služba duha je slavnija. Zašto? Jer mi smo sad u Božjem carstvu. Braće, tada Božji narod Izrael nije imao duh Isusa Hrista. Bog je morao kroz spoljašnja pravila da reguliše njihov život. Sad je Hrist došao u nama i sad on to radi iznutra na jedan mnogo bolji i ljepši način. I zato se kaže da je služba duha ili služenje duhu slavnije nego služenje slovu. Dalje, jer ako je služba koja donosi osudu, naravno misli se na tu službu zakona ili službu slova, bila slavna, mnogo je slavnija služba koja donosi pravednost. Tako i ono što je jednom bilo proslavljeno, sada lišeno slave kad se uporedi s onim što ima uzvišeniju slavu. Znači, šta je lišeno slave? Služenje slovu zakona. Sad nešto drugo ima uzvišeniju slavu. Šta je to? Služenje duhu ili Isusu Hristu. Mi smo u Božjem carstvu. Naravno, mnogima je ovo čudno. Mnogi kažu, kako sad? Pa da li vi ukidate Božje zakone koji su dati? Mi kažemo, ti zakoni su dati za grešnike, ti zakoni su dati za ljude koji nisu bili u Božjem duhovnom carstvu, ti zakoni su dati za ljude, da kažem, koji nisu imali duh Isusa Hrista. Ovo je sad nešto drugo, mi smo sad u Božjem duhovnom carstvu, ovo je neka druga realnost. I sad car lično upravlja nama, on je sad naš zakon. Znači, braćo i sestre, mi ne govorimo ovdje da mi ukidamo te Božje zakone koji su nekad bili. Ne, ovo je sad nešto drugo. Sad prelazimo na duhovni nivo. Sad Isus u nama ili Hrist u nama, car lično upravlja našim životom. Što znači da je on sad standard, a ne zakoni iz Starog Zavjeta koje je Bog ranije dao Izraelcima ili grešnicima. Obratite pažnju, mi ne govorimo da se nešto ukinulo, pa je nešto drugo zamijenilo to što je ukinuto. Ne, mi sad govorimo da je car sad taj koji upravlja nama, da je car u nama ili Isus u nama naš standard sad, da smo njemu dužni i njemu služimo. Vidite li, postoji razlika, braće. I vidite, ako se okrenete zakonu ili slovu, onda vam je to slovo i taj zakon standard. Ali to on više nije slučaj. Kad ste primili Hrista, vi treba da razumijete ovu realnost. U Božjem carstvu više ne funkcionišu stvari tako. Više nisi dužan zakonu, više nisi dužan slovu, nisi dužan više pravilima, nego si dužan lično caru. Ali to je ljepši život, jer car te promijenio, car ti daje novi duh, novo srce, promijenio ti je grešnu prirodu, on upravlja tvojim životom,
On reguliše odnose, braćo i sestre, u carstvu, ne više zakon ili pravila. Znači, mi smo se promijenili primanjem Hrista i promijenio se zakon. Koji zakon? Kako se zakon promijenio? Sad je zakon duha života koji Isusu Hristu standard, a ne, braćo i sestre, zakoni iz Starog Zavjeta. Vidite, zakoni iz Starog Zavjeta, kao što sam rekao, regulisali su mnogo toga. Naprimjer, 10 zapovijesti su regulisale moralnost, odnos prema Bogu i odnos prema ljudima. Vidite, da li je zakon 10 zapovijesti ukinut? Pazite, nigdje u Bibliji ne piše da je zakon 10 zapovijesti ukinut. Ali zašto ovdje, braći i sestri, piše ako je služba smrti, čija su slova bila gravirana u kamenu, nastala u slavi, znači, pazite, to se naziva službom smrti, jer znamo da su 10 zapovijesti ugravirane na kamenu. Tako da Izraelovi sinovi dobro nisu mogli da gledaju Mojsije lice i tako dalje. Zar neće onda služba duha biti još slavnija? Znači, to je bilo slavno, kaže Pavle. Ali zar neće, kaže, onda služba duha biti još slavnija? Šta to znači? Šta se desilo ako zakon nije ukinut? Gledajte, jer ako je služba koja donosi osudu bila slavna, ponovo se misli na 10 zapovijesti, mnogo je slavnija služba koja donosi pravednost. Tako i ono što je jednom bilo proslavljeno, sada lišeno slave, kad se uporedi s onim što ima uzvišeniju slavu. Znači, mi ne kažemo da su zakoni Starog Zavjeta ili 10 zapovijesti ukinute, ali na osnovu Pavla, braći i sestre, koji ovdje je rekao da je to služba smrti čija su slova bila ugravirana na kamenu, da je to izgubilo slavu. Obratite sad pažnju, znači ne govori se da je ukinuto, nego je izgubilo slavu. Sad ćemo da vidimo šta to znači. Znači, kaže se da je to lišeno slave. U nastavku, slušajte, jer kad je slavno ono što prestaje, znači bilo je slavno ono nekad, mnogo će slavnije biti ono što ostaje. Znači, bilo je slavno, je li tako ono nekad? Ali je piše prestalo to. Mnogo će slavnije biti ono što ostaje. Šta je ostaje? Služba duha. Ali da raščistimo ovo. Da li je zakon 10 zapovijesti ukinut? Pošto priča se dosta o tome i nekad nam ljudi stavljaju u usta nešto i što nismo rekli. Vidite, u Bibliji nigdje ne piše da je zakon 10 zapovijesti ukinut. Ali šta piše? Piše da je služba tom zakonu ukinuta. To je razlika, braćo i sestre. Šta znači? Ne služiš više tom zakonu, nego lično Isusu. To je razlika. Znači, taj zakon je izgubio slavu sad. Sad je Isus slavan. Sad Isus ima slavu. O tome se radi, braći i sestre. Nešto se desilo, došlo je nešto bolje. Znači, moralnost koja je postojala nekad u Izraelu, koju je regulisao zakon 10 zapovijesti, ona nije ukinuta, jer ono što je bilo moralno prije nekoliko hiljada godina, to je moralno i danas. Znači, to se ne može ukinuti. Ali šta se dešava? Nešto se mijenja u Božjem narodu, što mi više ne služimo toj moralnosti. Ona nam više nije standard, to je izgubilo slavu. Šta znači izgubilo slavu? Evo, vi koji gledate na kameru, sad ću da vam pokažem fizički šta znači da je izgubilo slavu. Ovdje je bilo, sad je ovdje. To znači izgubilo slavu. Palo je, braćo i sestre. Nije ukinuto, nego je palo. Dobro, ako je zakon bio ovdje, ili služba slovu, i sad je palo, izgubilo slavu, šta je onda ovdje gdje je bio zakon? Isus Hrist, braći i sestre, to je razlika. Znači, nije zakon ukinut, nego je došao Isus Hrist. To je razlika. Znači, nije ukinuta moralnost, nego je došao Isus Hrist. Sad on reguliše moralnost u našem životu, ali to više nije moralnost, nego to je duhovnost sad. To je velika razlika, to je viši nivo, naravno sad ćemo to još malo da bolje objasnimo. Znači, vidimo, Pavle govori u 2. Korinćanima 3. glava, da smo mi sad osposobljeni da služimo Bogu, naravno da budemo sluge novog saveza, ne slova, nego duha. I on kaže da je to služenje slovu, braći i sestre, prestalo i da je izgubilo slavu. Sad služimo duhu i to je sad slavnije. I u nastavku šta Pavle kaže u 2. Korinćanima 3. glava, možete svi da čitate to poglavlje u 17. stihu, kad objašnjava da sad služimo duhu, i da je to slavnije od služenja slova. On objašnjava, Gospod je taj duh. A gdje je Gospodnji duh, tamo je sloboda. Evo, braćo i sestre, koji je zakon Božjeg carstva. Da služiš Gospodu, on je taj duh. To je taj zakon duha života. Sad car upravlja nama.
To je veličanstvena stvar. Znači sad ne ideš preko pravila koja je donio car. To važi za ovaj svijet. Imate careve koji kroz zakone upravljaju ljudima. Imate predsjednike, premijere i tako dalje koji kroz zakone upravljaju ljudima. I to je ovaj svijet. Tako je Bog u Starom Zavjetu radio. Kroz zakone upravljao svojim narodom. Regulisao je njihovu moralnost, njihovu religioznost, njihovo obrazovanje, njihovo zdravlje, obuzdavao zlo, zavodio red, regulisao je pravdu u društvu izraelskom. Međutim, braći i sestre, to nije Božje carstvo. Bog tako ne radi u svom carstvu. To radi ovaj svijet. Kako Bog radi u carstvu? Direktno upravlja podanicima svog carstva. Znači sad car lično upravlja nama. Ne preko zakona i pravila, nego on lično. To je razlika. Znači vidite li, ono što je bilo u Starom Zavjetu je bilo dobro i bilo je slavno, kaže Pavle, ali sad lišeno slave. Evo, ovdje je sad to bilo, sad je palo. Ali nije sad Božji narod pao. Ne, mi smo uzdignuti. Ali kako? Braći i sestre, tako što sad car upravlja nama, to je razlika. I to je ovaj novi savez ili savez za carstvo. Kad Duh Isusov upravlja svojim životom. To je razlika, braći, i to je zakon Božjeg carstva. Vjerujem da je važno da razumijemo ove stvari. Vidite, jer plod duha je u svakoj dobroti i pravednosti istini, Efescima 5:9. A rod duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vjera, blago, samosavladanje. Na to nema zakona. Galatima 5:22-23. Evo kuda te vodi ovaj duh. Znači, braći se, koliko god da je zakon bio dobar. Evo čak i Pavle kaže, čitajte to, molim vas, u 2. Korinćanima 3. glava. On je bio dobar, bio je, kaže, slavan, ali sad je izgubio slavu. Pao je, nije više ovdje, sad je ovdje. Zašto je izgubio slavu? Došlo je nešto bolje. Nemojte ovo da zaboravite. U ovom svijetu carevi, predsjednici, premijeri upravljaju narodom i društvom preko zakona. Preko zakona regulišu njihove živote. Bog je jednom u istoriji na taj način upravljao svojim narodom jer još nije bilo došlo njegovo carstvo. Isto je preko zakona upravljao svojim narodom. I to je bilo dobro. U to vrijeme, prije 3-4 hiljade godina, to je najbolji sistem bio u to vrijeme na svijetu. To je idealno bilo za ono vrijeme koliko se moglo, braći i sestre, na ovo zemaljski način. Ali to nije Božje carstvo, to nije Božji način upravljanja. Kako je u Božjem carstvu? Car lično upravlja s tobom, ne preko zakona, ne preko pravila. On lično živi u tebi. Svojim duhom, on ti daje svoj život, svoju prirodu, svoj karakter, on te usmjerava. To je najbolji sistem, braći i sestre, i to vam je kad ste sudionik Božjeg carstva. Znači mi ne ukidamo zakon Starog Zavjeta. Ne, mi smatramo da je to bilo dobro. Ta moralnost nije ukinuta. Jer vidite, ako kažemo da je starozavjetni zakon ili taj zakon 10 zapovesti ukinut, braći i sestre, to može psihološki efekat negativan da izazove. Jer čim se nešto ukida, više ne važi. A taj zakon je regulisao moralnost. I stvarno, ako kažete da je ukinut moralni zakon, onda, razumijete, to može da izazove negativne efekte kod čovjeka. Jer kako može moralnost da se ukine? Ne može. To što je bilo moralno prije 3-4 hiljade godina i danas je moralno. Zato to ne može da se ukine. Braći i sestre, vi koji gledate i prijatelji i druge u propoved. Znači, Božji zakon Starog Zavjeta nije ukinut. Jer to nigdje u Bibliji ne piše. To on je regulisao moralnost onoga vremena. Pazite, onoga vremena. I on nije ukinut. Zašto? Zato što ta moralnost važi i danas. I danas je moralno da ne kradeš. I danas je moralno da ne lažeš, da ne grišiš bludno i tako dalje. Znači on nije ukinut, ali se nešto drugo desilo, braće. Izgubio je slavu, pao je, sad nije ovdje nego je ovdje. Šta ga je zamijenilo? Car lično, braće i sestre. Bog je preuzeo stvari u svoje ruke. Prenio je nebeski sistem na zemlju, ali samo na vjerne. Jednog dana će na cijelu zemlju kad Hrist dođe pa kad obnovi ovu zemlju. Sad je prenio nebeski sistem na zemlju, a to je da on lično, braći i sestre, naravno kroz svog sina, ali on i sin su jedno, to je isti karakter, ista priroda. Sad on preko svog sina, znači car lično upravlja svojim narodom.
On lično te mijenja, on lično ti daje svoj život, svoju prirodu, svoj karakter, on te lično usmjerava i to je sad tvoj standard. I zato se kaže sad smo mi u službi duha. Šta je to? Sad služimo duhu, a ko je duh? Gospod je taj duh. Znači to je poenta, više ne služimo zakonu, on nije ukinut. I dalje važi ta moralnost, ali joj ne služimo, to više nije standard. Sad služimo Isusu, njemu smo dužni, njemu smo obavezni. On je važniji od zakona, braći i sestre. Zašto? On je naš Gospod, on je naš spasitelj i to vam je Božje carstvo. Ono jeste bilo dobro, bilo je slavno što kaže Pavle, ali sad izgubilo slavu, lišeno je slave i prestalo je, evo piše, i kad je slavno ono što prestaje, mnogo će slavnije biti ono što ostaje. Ali šta je prestalo? Prestalo je služenje zakonu. Ajde da objasnim to na još jedan jednostavan način. Znači, pošto su Izraelci bili duhovno nezreli, još uvijek nisu imali Hristov duh, još uvijek nisu bili u Božjem carstvu. Znači, za njih su, da kažem, važila pravila kao za djecu. To su bili grešnici, tjelesni ljudi. Malu djecu danas važe neka pravila i kućni red. Ja često takve stvari ponavljam. Ne znam, zatvorite vrata kad izlazite iz kupatila, operite ruke kad završite u kupatilu. Nemojte da bacate stvari po kući, sakupite igračke. Znate, postoje neke osnovne stvari koje važe za djecu. Braći i sestre, kad djeca odrastu, da li su ukinuta ta pravila? Nisu ukinuta, braći i sestre, i dalje bi oni trebali da zatvaraju vrata kad izlaze iz kupatila i da ne razbacuju stvari po kući. Vidite, to nije ukinuto, a to više ne važi za njih, oni ne služe tome. Nekad je to bilo njima bitno, jer su tako mama i tata rekli, nemoj to da radiš, uradi to. To je njima tada bilo važno, jer smo mi to odredili. Ali kad su odrasli, to važi i to nije ukinuto, važi i dalje u tom smislu. One neće da razbacuju po kući i tako dalje. Ali, braći i sestre, to sad njima više nije bitno. Sad su druge stvari bitne kad su one odrasle. Isto tako, moralni zakon. On je važio za grešnike, za nezrele ljude, za one koji su, da kažem, nekom početnom nivou duhovnosti. To je osnovna moralnost. Tako da, pravila koja su djeca imala kad su bila mala, ona nisu ukinuta, ali više nisu standard za djecu. Niko ne ide za njima da im kažem drži to. Sad su oni odrasli i na jednom drugom nivou funkcionišu. Isto tako i Božji narod. Znači moralnost nije ukinuta. Moralnost iz 10 zapovesti. Ali mi ne funkcionišemo više po njoj. Ne, sad nas Isus vodi. Ja znam da mnogi ljudi koji insistiraju na zakonu, koji kažu da mi ukidamo zakon i tako dalje, oni ovo ne razumiju baš. Iz kojih razloga neću da ulazim. Jer njima ovo sve zvuči da mi ukidamo zakon, a oni ne shvataju da nije stvar u tome, nego mi imamo nešto bolje. Prijatelju, ja sam bio pod zakon i bio sam moralan i disciplinovan. Ali to je velika razlika kako danas živi, kako se nekad živi. Ti možeš da držiš zakon i da budeš moralan, disciplinovan, a da si iskvaren čovjek, da si licemir, da imaš loš brak, da ne znaš da upravljaš kako treba svojim životom, da ogovaraš, da klevećeš i još puno toga, da si ljubomor, da si zavidan. To sve možeš držeći zakon. Ne. U Božjem carstvu to ne postoji, braći i sestre. Sad Isus mijenja našu prirodu, sad car dolazi u nama, daje nam svoj duh. On te mijenja, više nisi takav i zato sad više ne važe ta pravila za tebe. Ti sad nešto drugo, sad živiš na slavu Bogu, to je na jednom višem nivou. Ne može ti sad Hrist živi u tebi, a da budeš grešnik. Ne može bre, pa ima ti se upali savjest, ima Hrist da te ukori, on će se obračuna s tobom. Ne mora zakon više, treba niko te kamenuje, ne, sad ima neko mnogo bolji, ali taj te voli i poštuje, on je tvoj utješitelj. Tako da evo, vjerujem da je važno da ove neke stvari razjasnimo i raščistimo. Znači, postoji zakon, braći i sestre, u Božjem carstvu. Znači, u Božjem carstvu nije nered. Ne. I u Božjem carstvu je kroz zakon, da kažem, utemeljena njegova vladavina. Ali kroz koji zakon? Kroz 10 zapovesti? Ne, braći i sestre, nego kroz zakon duha života, car lično svojim duhom je naš zakon. On upravlja s tobom, on je tvoj staratelj, on te vodi, on te predvodi. U svakom smislu, braći i sestre. Nije stvar samo u moralnosti, to i ovi ljudi ovoga svijeta imaju moralnost. Sad je stvar u duhovnosti. To je mnogo više. Sad u svim sferama života treba da se vidi car, treba da se vidi
da kažem, carev zakon. U svim sferama, u tvom braku, sa djecom, na poslu, u tvom tajnom životu, kako se ophodiš sa drugim ljudima i još mnogo toga. To je sad, braći i sestre, bitno, a ne ona osnovna moralnost. Ja razumijem da se mnogi drže zakona Starog Zavjeta zato što to je neki solidan osnov, a istovremeno držeći se zakona umiruju svoju savjest, ali nastavljaju da budu grešnici, da ogovaraju, da kleveću, da mrze jedni druge, neki da bludniče, rade sve i svašta, pa znam ljude koji su pod zakon. Vjerujte mi, samo nadam se da se neko neće naljutiti. Skoro da je bolje sa svjetovnim ljudima da se družiš nego sa onima koji su pod zakon. Ovi svjetovni ljudi su opušteni, mnogo ti je lakše s njima. A ovi pod zakon, prvo grešnici, a istovremeno licemjeri, spremni da osude nekoga, ali ne da osude za ono što oni rade. Za klevetanje, ogovaranje, ne, nego to oni osude za nešto što zakon tretira s polja. Naprimjer, a vidi, ovi jedu svinjetinu, a vidi, ovi rade subotom, a vidi, oni drže neku sliku na zidu ili neki kip. Braći i sestre, pa mnogo je gore to što ti radiš nego to što ti svjetovni ljudi rade. Tako da razumijem ja zašto mnogi se drže zakona. Naravno, ima i oni koji se drže zakona jer ne znaju za bolje, ne znaju za ovo evanđelje. Uhvaćeni su za to toliko čvrsto zakon da je teško im da se oslobode. Vidimo iz Biblije da je i Jevrejima bilo teško da se oslobode toga. Ali moguće, jer i Pavle je rekao da je bio besprekoran po poslušnosti zakonu, a to smatra sad gubitom kad je shvatio kakva je ova pravednost u Hristu. To je nešto mnogo bolje i mnogo više. Znači, braći i sestre, i u Božjem carstvu postoji zakon koji reguliše odnose građana Božjeg carstva. Isto kao i sva druga carstva. Znači, u ovom svijetu zakoni regulišu odnose u carstvu. Znači, u starom Izraelu postoje Božji zakon, razni zakoni koji su bili utemeljeni na tih 10 zapovesti koji su regulisali odnose u izraelskom društvu. Isto tako, u Božjem carstvu danas postoji zakon koji reguliše odnose u carstvu. Koji je to zakon, braći i sestre? Potpuno drugačiji od svih zakona. On nije spoljašnji zakon, nije zakon koji je zapisan negdje pa stoji na papiru i koji ti moraš da poznaješ. Ne, ovo je zakon duha života zapisan na tvom srcu. Hrist lično upravlja s tobom, braći i sestre, ovo je veličanstvena istina. Znači, vidite li, mi ne ukidamo ništa, samo smo dofatili nešto mnogo ljepše i bolje, braći i sestre. Ovo te oslobađa grešne prirode, ovo te oslobađa tvoga ja, tvoga ega, tvojih nezadovoljstva, tvojih mučenja, tvojih borbi. Ovaj car je mnogo dobar, braći i sestre, i svima preporučujem da se oslobode ovog starog sistema i da uđu u novi. Vidite sad, braći i sestre. I ne samo to, nego neko možda kaže, može li se desiti onda da vas to što ste pod vođstvom Isusa Hrista, može li se desiti da vas to povede pogrešnim putem? Može se desiti ako ne upravlja Hrist sa tobom ili ako ne upravlja car sa tobom, tada se može desiti. Znači, postoje ljudi koji mogu da zloupotrijebe tako nešto. Apsolutno se slažem s tim. Ali ako se predamo Hristu, ako živimo po ovom principu, sa Hristom se razapeh, ipak živimo opet ne ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg koji me je volio i predao sebe za mene, Galatima 2:20. Ako živim po ovom principu da se prepustim Hristu da bi on živio kroz mene, onda, braći i sestre, dobit ćete najbolji i najljepši život. Tako da ako si primio Hrista, da mu se predaje. Nemoj da ispane posle da si počeo kuću, a nisi mogao da je završiš. Znači, slažem se, da, primio si Hrista, sad važe druga pravila, zakon duha života, ali to je pod uslovom da mu se predaš. I ne samo to, nego mi imamo Bibliju, pisanu riječ, gdje vidimo kako taj duh podučava, šta nam on govori, koje nam principe objavljuje. Sad ćete vidite, braći i sestre, pročitat ću nešto što sam čitao i ranije. Da vidite iz Hristovih riječi koji su to principi u Božjem carstvu ili kako će živjeti ljudi koji imaju Hristov duh. Da vidite šta je zakon Božjeg carstva stvarno. Vidite šta Isus kaže. Voljeti Boga i bližnje. Voljeti jedni druge kao što nas Isus voli. Voljeti neprijatelje. Blagosiljati one koji nas proklinju. Činiti dobro onima koji nas mrze. Moliti se za one koji nas kleveću i progone. Opraštati svima, biti milostiv. Pomiriti se s onima koji imaju nešto protiv nas. Ne osuđivati, ne podcjenjivati druge. Ne ljutiti se na druge i ne govoriti im ružne riječi. Pomagati i brinuti o drugima.
Aha, vidite li, braće, nema tog zakona na ovom svijetu, uključujući i 10 zapovesti, koji može da učini da ti ovako živiš. Ali može duh Isusa Hrista, jer smo rekli, plod duha je u svakoj dobroti i pravednosti istini, a rod duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vjera, blagost, samosavladanje, na to nema zakon. Vidite li, braće, znači, ne samo što imamo Hristov duh, ne samo što sad car upravlja nama, nego imamo pisanu Božju riječ, imamo principe da znamo kako taj duh funkcioniše i kuda nas on vodi i navodi. Mi možemo sad iz Biblije da vidimo kuda te vodi taj život. Dalje, ne suprotstavljati se zlu, ne braniti se, ne uzvraćati, popuštati u svemu, ne tražiti ono što nam pripada. Pa gdje ovo ima, braćo i sestre? Biti jedno sa supružnikom, čuvati brak, biti darežljiv, ne biti licemjer, jedno lice u tajnosti, jedno spolje, nego biti iskren i otvoren. Ne razmišljati o požudi, ne misliti zlo, ne bludničiti i ne činiti preljubu, ne krasti, ne ubijati, ne biti zloban, prevaran, besraman, zavidan i nerazuman, ne huliti, ne biti zaokupljen tjelesnim zadovoljstvima. Vidite li, braće i sestre, kako sad 10 zapovesti djeluju, da kažem, ograničeno u poređenju s ovim što Isus pričao, a što će manifestovati njegova djeca. Tražiti pravednost. Zakon ne traži od tebe da tražiš pravedno, samo ti kaže nemoj to, nemoj to, nemoj to. Ne biti materijalista, lakom, pohlepan i koji juri za bogatstvo. Ne brinuti se o egzistenciji, ne biti zaokupljen životnim brigama. Ne uzvisivati sebe, odbaciti samopravednost, biti ponizan kao djeca. Činiti dobro u tajnosti, ne hvaliti se dobrim djelima. Ovo zakon ne poznaje, ne postoji zakon na ovom svijetu, uključujući i starozavjetni zakon koji je Bog dao, on ne poznaje. Ovo poznaje samo car Božijeg carstva. Duhovni život da bude intiman, da se ne hvalimo svojom duhovnošću. Odreći se ugleda i značaja u svijetu. Ne biti pristrasan, ne uzdizati ljude. Vjerno i ispravno postupati u malim stvarima i onome što nam je povjereno. Koji zakon ovo tretira? Samo jedan, zakon duha života u Hristu Isusu. Okrenuti se od svjetovnih običaja. Ne prihvatati ljudska učenja, čuvati se lažnih proroka i gledati im rodove, poštovati državne zakone, ne zaklinjati se, odgovarati sa da i ne, ne biti škrt i štedljiv za Božje djelo, upotrijebiti talente i mogućnosti u Božjem djelu, mudro i obazrivo iznositi biblijske istine, biti uporan u molitvi, biti vjeran, spreman i istrajan u iščekivanju Isusovog drugog dolaska, oslanjati se na Isusa u svemu da bi donosili plodove, biti savršen kao Otac. Ovo su Isusove riječi. On je ovo izgovorio, kao što je Bog nekad izgovorio 10 zapovesti. Neko bi rekao, wow, sad nemamo 10, sad imamo preko 50. Ali braćo i sestre, Isus je rekao, duh je taj koji daje život, moje riječi su duh i život. Znači, ovo što Isus rekao će biti prirodan način života kad on živi u nama duhom. Kad je car vođa u tvom životu, kad car upravlja tvojim životom, ovo će biti prirodno. Ovo više neće biti zapovijesti, nego prirodan način života. Evo apostoli nakon što su primili duha, šta su govorili? Oprostiti svima i uvijek opraštati. Braći i sestre, ljudi koji su pod zakon ne praštaju. Oni mogu da kažu da su oprostili, a oni vas i ogovaraju, i kleveću, i osuđuju i traže vam greške. Mi ovdje u carstvu ne radimo to, braći i sestre. Ne radimo jer car upravlja nama. Nema osuđivanja nikog. Nema cepidlačenja i traženja grešaka. Ne. Vidite li, braći i sestre, kako je dobro biti pod carem? On te štiti. I jadni vi koji ste pod zakon, braći i sestre. Tu ljudi gledaju kako držite zakon. Crkva vam gleda kako. Svi oko vas. Ali kad je car u tebi, on je standard. Niko ne smije ništa da ti kaže, čovječe. Car sad kaže jesi nešto pogriješio ili ne. Car te osvjedočava, ukorava i opominje. Ne ljudi, ne zakon, ne crkva, ne okruženje. Pusti bre svakoga. Viš da je ovo najljepše. Pomiriti se i biti u miru sa drugima koliko je do nas. Voljeti i poštovati jedni drugi, uključujući i neprijatelje. Vi znate da mi ovo pričamo, da ne tražimo od nikoga ništa, da ne očekujemo od nikoga ništa, da ne zamjeramo nikome ništa, da ne osuđujemo nikoga za ništa, da ne radimo protiv nikoga ništa, ne namećemo nikome ništa, ne miješamo se nikome u ništa, ne tražimo svoje, ne uzvraćamo, popuštamo, odustajemo od sebe. Vidite li, braćo i sestre, važi ona moralnost i 10 zapovesti, ali to više nije standard, ovo je sad standard. Hristu nama, Hristov duh je standard. Sad Hrist kaže ovako treba ili ovako ne treba, a ne zakon. Ne ljudi, ne crkva. Nekad, braći, uradite neku stvar, pa se sakupi odbor ili drugi članovi crkve. A vidiš,
ovo je protiv zakona, ne treba tako. Toga nema u carstvu, braći i sestre. Car presuđuje sad. O, hvala ti Bože što je tako. Što car presuđuje. Što ne možemo i ne smijemo i ne trebamo nikoga da osuđujemo za ništa. Caru prepuštamo sud. To ne znači da car ne preduzima disciplinske postupke i da ne ukorava one koje voli. Ne, to ne znači, ovdje ima toga, ali nije isto kad te ukorava tata koji te voli, kojeg poznaješ, i kad te ukoravaju komšiji, ne znam ko sve tamo, neki licemjeri koji te mrze. To je velika razlika, braćo i sestre. Ne mrzjeti, prihvatati jedni druge, prihvatati slabije u vjeri, nositi im slabosti, pomagati i brinuti o drugima, biti darežljiv, ugađati bližnjem, činiti mu dobro, biti saosjećajan, samilostan, blag, trpjeti, biti ljubazan, biti gostoljubiv, odbaciti gnjev i ogorčnost. Ovo su apostoli, braći i sestre, koji su primili duha, govorili, ali oni ovo nisu govorili kao zapovijest, nego kako treba da živi onaj koji ima Hristov duh. To je sad prirodno naš način života. Ne ogovarati i klevetati, uvijek govoriti istinu, ne lagati. Ja kažem, ni u šali ne treba lagati. Ne biti licemjer, dvoličan. Ne služiti se lukavstvom i zloćom. Ne zakidati i obmanjivati. Ne biti sujetan, ne zaviti, ne nadmećati se. Ne gajiti ljubomoru i svadljivost. Ne misliti visoko o sebi, biti spreman trpjeti zlo. Sestre, ovo reguliše car u tvom životu. On ti govori. Ako se i pojavi neka dvoličnost, znaš, odmah Hristov duh, da jedan lijep način, utješiteljskim jezikom ti kaže da nije lijepo da imaš dva lica. I ti to riješiš, čoveče Bože. A zamisli kad dođu ovi koji su pod zakonom, vidi ovoga šta radi. Braći i sestre, nije prijatno uopšte kad drugi ljudi se postave kao standard. Jer pazite, kad imate zakon, svi gledaju u zakon i onda kroz zakon osuđuju druga. Vidi ovaj ovo, vidi onaj ono. A u Božjem carstvu nije tako. Niko nema pravo da uzme pravdu u svoje ruke. Niko nema pravo nikoga da osuđuje. Braćo i sestre, tebe tata štiti i zato te Zdravko štiti. Vi znate, braćo i sestre, u ovom našem malom carstvu, ovdje hrišćanska mreža Eksiju, vi znate da vas Zdravko štiti. Zašto? Jer vas tata štiti. Ja ne dam da padne muva na vas. Zašto? Zato što te tata voli, ja znam kako mene voli, ja znam da tebe voli tako. I zato te štitim, zato ne smije niko te dira, niko ne smije te takne, niko ne smije te osudi za ništa, jer te Bog voli, car te voli. Jer kad bi zakon bio standardno, bi Zdravko rekao, a vidiš, kako ovo, kako ono, kako. Ali nije tako, sad je tata standard, a tata kaže Zdravko, pusti ga. Naravno, tata kroz ove propovjedi, kroz razne stvari govori kako mi bi trebalo da živimo, da obraćamo pažnju. Tata preduzima disciplinske postupke, ali on nas voli, braći i sestre. Vidite, rekao sam, nije isto kad te šiba neko ko te voli i kad te šiba neko ko te ne voli. Velika je razlika, braći i sestre. Zato kažem, jadno je biti pod zakon, a najljepše je biti pod tatom. Pazite, on je car univerzuma i tvoj tata istovremeno. Ne dugovati nikome ništa, ne zloupotrebljavati nikoga i ništa, ne biti zaokupljen tjelesnim zadovoljstvima, bježati od svake vrste požude i bluda, vladati tijelom, ne koristiti i izgovarati ružne nedolične riječi ni u šali, obuzdavati jezik, čuvati tajne i ono što nam je povjereno, ne iznositi ništa ružno. Ovo je integritet, braći i sestre, mi u Hristu imamo integritet, nama Bog vjeruje, braći i sestre. Vidite. Naši neprijatelji mogu nama više da vjeruju nego svojim prijateljima. Eto, braći i sestre, šta je učinio ovaj zakon Božjeg carstva, ovaj zakon duha života. Naši neprijatelji koji nas napadaju mogu nama više da vjeruju nego svojim prijateljima. Zašto? Jer mi imamo integritet u Hristu. Mi ih nikad nećemo izdati, braći i sestre. Nećemo im otkriti tajne, braći. Ne. Mi poštujemo njih. Zašto? Zato što je car univerzuma moj tata i zbog njega ja to neću da radim. Zašto? Ja sam njegova slika i ja te čuvam, čoveče Boži. Pa ti si protiv mene, a više možeš vjerovati mene nego svojim prijateljima. Prije ćete svi oni izdat nego ja, nego mi koji smo ovome u kojima Hrist živi. Brzi da čujemo, spori da govorimo, da se ljudi, ne zanositi se, ne biti materijalista i pohlepa, ne žaliti se, biti zadovoljan sa onim što imamo. Ko je bogati ne treba da bude u obraži, da se uzda u nesigurno bogatstvo, da bude darežljiv i pomaže drugima. Čuvati brak svetim, žene da budu poslušne muževima, da poštuju muževljev autoritet. Muževi da vole svoje žene kao sebe, da ih poštuju i brinu se o njima. Brinuti se za svoje ukućane.
Poštovati roditelje, poštovati djecu, poštovati sve ljude. Vidite li, braći i sestre, kako su ovi principi mnogo slavni. Zato je, braći i sestre, služba slova ili služba zakona i starog zavjeta prestala, pala je, nema slavu više. Evo šta sad ima slavu. Hristovi principi, Božji principi. Paziti s kim se družimo. Mudro i uzorno se ponašati sa ljudima van zajednice, sa svjetovnim ljudima. Sa neprijateljima biti korektan i dostojanstven. Držati muško-žensku zdravu distancu. Žene da se pristojno i skromno oblače, da se ne nameću, da budu dostojne poštovanja. Poštovati državne vlasti, naravno u mjeri dok se to ne sukobi s Božjom voljom. Mudro i po potrebi ispraviti, opomenuti ili ukoriti drugoga. Ali, braći i sestre, ovo je na bratski način, ovo nije osuda, ovo nije ono kao kad ste pod zakonom, pa kad su oni licemjeri fariseji jedva čekali da optuže Isusa ili kasnije Pavla. Ovo je nešto drugo, vi znate kako to funkcioniše u carstvu, kako je to lijepo, kako to daje rezultate i rodove. Odbaciti svaku jeres. Ti kad si pod zakon možda vjeruješ sve i svašta, samo drži kao zakon, kao standard, ali svašta možda vjeruješ. Ovdje ne možeš svašta da vjeruješ, ovdje mora sve da bude istina. Braći i sestre, ovdje jedna jeres ne može da prođe. Zato što Isus kaže, pa ne može u carstvu da bude laž. Kako laž da bude u carstvu? Zato ja promovišem samo Hrist, braći i sestre, sve drugo da odbaciš. Kloniti se rasprava, bespredmetnih priča, nesvetih razgovora, zanosnih tema i kloniti se ljudi koji se time bave. To su jeretici, lažni proroci, ne guđati, ne prepirati se i ne raspravljati. Vrijedno raditi i zarađivati za sebe, ne biti lijen u poslu, poštovati poslodavce i obrnuto. Raditi posao vjerno i pošteno. Odgovorno se ophoditi sa onim što nam je povjereno. Ne biti škrt i štedljiv za Božje djelo. Dobrovoljno davati. Poštovati one koji predvode u Božjem djelu, koji su u službi. A oni koji su u službi da budu besprekorni u životu i primjer drugim. Braći i sestre, ne može biti u carstvu Božjem da neki propovednik ili starješina ili učitelj da bude razuzdan. Ili braći i sestre, da bude ogovarač, tračar ili pohlepan ili ne znam da živi u grijehu ili nešto. Pa kako to, braći i sestre, pa mora biti kao Hrist, pa mora biti primjer, besprekoran mora biti. To je razlika, braći i sestre. I on taj koji u Božjem carstvu radi za Boga. Nije on stekao autoritet tako što je školu završio. Ne, nego mu Bog daje autoritet, Bog stavlja pečat na njega. Kako? Ima da iznosi Božju istinu, da će svi da govore priča Božju riječ. Vidite li, u Božjem carstvu autoritet dobijaš od Boga, ne treba ti škola, ne treba da neko kaže slušajte ovoga, on ima sad poziciju, on je predsjednik, on je ovo, on je ono, on je ne znam kako se to zovu te funkcije. Ne, braći, u Božjem carstvu Bog daje autoritet osobi koja u njegovo ime propovijeda. I to će ljudi u carstvu da prepoznaju, ovaj priča Božju riječ. I ne samo to, nego taj što priča Božju riječ, on mora da je primjer, on mora da živi to što priča. Tako vam je u Božjem carstvu, braći i sestre. Ne upuštaj se u Božje djelo dok ne budeš pozvan, ne ispuniš postavljene standarde. Iskoristi prilike za iznošenje biblijskih istina. Sad sam dosta nekih teza pročitao iz riječi Isusa i apostola, da vidite koji su to principi u kojima su oni govorili, a koji će biti prirodan način života onima koji imaju Hristovo duha. Evo, dosta toga sam i rekao, vjerujem da je vrijedno za razmišljanje, ali u suštini, braći i sestre, da i u Božjem carstvu, kao i u ovom svijetu, postoji zakon koji reguliše život u carstvu. To je zakon duha života u Hristu Isusu. Lično car, braći i sestre, živi u nama i reguliše naš život. Sad je car u nama naš zakon. On određuje kako živimo, šta radimo, šta je dobro, šta nije. Pazite, on određuje, a ne slovo. To je bitno. I onda je on standard da ti kaže postupio si dobro ili ne. Ne čovjek. Znači, on lično te vodi, on lično te, ako treba ukori i opominje, on lično te nagrađuje. Znači, sve do njega. Zar nije lijepo, braći i sestre? Znate šta je ovaj zakon duha života učinio u nama? Napravio je ljude od integriteta, braći, napravio je ljude od riječi, napravio je ljude koji se predaju u svemu, koji popuštaju u svemu, napravio je ljude koji hoće da je Gospodnja zadnja u njihovom životu. Više nismo, braći i sestre, kao što smo bili, ali to ne ide meni slava, jer ja znam da nisam bio takav. Ne, braći, sad ide slava Hristu, jer ja znam gdje sam bio bez njega, ja znam gdje bi bio da nema njega. Tako da neka je slava Isusu Hristu za ovo evanđelje, neka je slava našem caru, jer on je sad zakon u Božjem carstvu. Eto, to je to što se tiče ove propovedi. Hvala vam. Amin.